Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga inte ikanbiag ita, ket naggapo, iti pagayam tayo ani Shirley, ti Pangasinan. Kastoy man ti linaon ti surat na, Dear Mr. Lonely. Agyaman akno may sa daytoy surat ko nga iba sayo dita programa yo. Wenno ikanyo iti biag dita programa a Mr. Lonely. Siak ni Shirley. Katag parparikutak ita, gapo iti aramid kumatlaeng. Bueno papagayam, hintay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan, nga impatulod ni pagayam a Shirley, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na insan, Shirley. Talaga nga gayata ka ni Roldan. Idi pa'y lang nga kras ko. Kat amom, iti ka nito nga agaram kanyak, sumbata ka dagos. Di nalaang mo. Nga oray siya kat agayatak mat ka ni Roldan. Huy, insan, dengdengkam ka niti bagbagak. Ay uwan insan. Dengdenggak. Anya ti makunam. Okay matlaan ni Roldan na para kanyak, mabilang? Uwan na. Ay na, agaram ko man kanyak ni Roldan. Agaram ko man. Api nga tadyak makaturog. Anyang matan. Talaga saan asumina ni Roldan iti panunot ko. Anyang matan. Agpada kami pa'y kinidina nga agayat iti may sa lalaki. Ay, siyak la kuman ti arman ni Roldan. Siyak la kuman. Ay na. Ti cellphone ko. Kita man tumaan. Ni Dina. Hello? Arabin, ngam imawag ka pa'y lang. Saan ka pa'y anak katurog? Kitni, alas 11 iti rabi eh? Insan, kaya't ko lang may padamag kan ka dayto eh. Angam sorry nung nadisturbo ka. Ngam, kaya't ka lang padamagan. Ngamin, imay itay ni Roldan kat nagdaton. Win insan, katamom ka di? Sinong bata kon? Anya? Win insan, sinong bata kon ni Roldan? Nakaragragsakak. Sige dadya lang ti ibagak. Bye. Maturog ka, ninsan. Sinong bata ni Dina ni Roldan? Kaya't nasawan. Agayan kayatan. Apay amulmulagatam latanday takanam, Shirley. Apay, di ka ba't lamanganan? Amot nga, Rod. Nag-imas tupay dito si Dan. Hoy, Shirley! Anya ti mapaspasamak kan ka. Kwa. Awan na ng tatang. Apay ka di aya. Awan na ng. Sige. Mangan kayo kiti. Mga anak tulad ta ng mabisina. Sige ta inak pa ijay silad ko. Shirley, ikang kay tinalom apapaya kan naloom nga abukado. Ito yo. May samat a basket daytan, Pablo. Nagadon? Para kin kadagita, Shirley. Agyaman na ka. Awatek dagita a prutas, Pablo. Ngam di na kayat asawan, nga aklo nagtidat-daton mo nga ayat. Maawatak, Shirley. Tas saan mo't ngayon napuraan dayta. Urayak ang agrusing ti panagayat mo kanyak. Iso nga agur urayak lata. Uwan, Shirley. Nakasagana akong aguray. Sige, addakan ka dayta. Unay kamatan, Shirley? Apay ati kamatan umamay ije balay. Sana bali ate may kamutan. Aywan gayam. Natulagan ti kalay sa amin ni Roldan. Imay dandimanon. Wan. Kat, si kanto ti kang runaan nga abay Siyempre. Sino kumapay ngay?
Sige. Day talaga yam. Apay kit tinasan. Ay, nahagyaman na kinsan, ha? Aywan, sakbay ti kalay sami, at damaangay aramrambak iti balay da Roldan. Kat inton umay asabado daytan. Ha? Anya rambak. Kasangay na ngamin. Kat ingkadeng may adwa nga agparti tayo, agparambak tayo. Kat awisan mi kanu amin dagiti gagayami. Talaga? Wen, iso nga umay kanto, ha? Saan ang mabalin na di ka umay? Berto, kitaam ni Shirley. Nakatugaw iti sirok ti kayo di ta paraangan. Naunag ti pampanunutan na. Huwag nga roda. Anya nga tayo ti pampanunutan na. Asit gaman lakay ta kakasarita. Madlaw ko ngamin itaken kwa na saan ang matagtagar ay. Madlaw kumatday ta. Bakit? Ngam di naman lay baga no anya ti pampanunutan na. Wano pakariribukan na. Iso abay amlatan. Umasidig tulat ta no talaga akasapulan na titulong ta. Huwag matkit di ah. Saan mat siguro ang nadagsan unay ti parikot na no bilang. Tano ko man nadagsan. Di nagpatulungan ka data. O sige, uminom tayo lata. Ano? Ado ti ginatang mi ni Dina nga arak. Kaya magalay. Shirley, di kagbabay na. One Roldan. Hindi nakpakadanagan. Oh, ato yan ti pulutan tayo. O sa? insan, uminom ka lata. Sige. Happy birthday kayam, Roldan. Rodan. Agyaman nak, Shirley. Ipagkunam ka din kininsan ko. Naipag mumutin na talaga. Ah, gayang man niya. O sige, ipag Shirley. Mangan ka no kayat mo ti mangan. Ado ti naluto. Ado ti arak no kayat mo ti uminom. Sige. Happy birthday, mapang kami na. Agin babartya ka. Kat idumog kunto dito yung lamisan. Roldan, Kampay iti. Jak kabailan ayawat ti bagi. Kami, Roldan. Makaamon to ditan. No anya ti sumaro no amapasang. Maminsan tumalay. Ininutin nga agpakada dagiti daduma sa nga ili ni Roldan. Uminuman. Ngamjak kadwan. Kat apag isuntuan nakaturog ak kampay iti. No awanin dagiti sa nga ili. O insan, okay ka kadilaan mo to eh? Ah? Okay ako lang, insan. Nabartak kan sana. Saan, insan? Sige, mapangalatay tayo ni Roldan. Taasi kaso niya dagiti sa kaili na. Okay. Panawag ka pa nga ron dito, ya. Agin babarta ka. Kat idungog kong ikinamisan. Inton madamtama. Indumog mo ni Shirley, iti lamisan. Ay na, nabartak nga rodan. Di nang samutan ka balan ti bagina. Bayamon, magkateklangan taipan ko iti silid. O sige. Ay na, pasensya ka lang na, Roldan. O, alang nga rodan. Itulod na ko ni Jebalay. Agsublikan tulangan kalpasan na may tulod na ka. O sige, sana bali. Tasidig lang mo ti balayo. Agi na sidig tayo matlaan. Iso nga, Rod. O sige, umay ka nga ro dun tayo tulod kan. Tapno makay na nakamutan. Adda ni Roldan. Isa tinangilukat iti rito. Agin tutulog ako. Alaalaon na ti may sapay nga ulis iti kama. Oh, Roldan. Bimangon ka matan, Shirley. Alag lang ti ekstra nga ulas. Tamaturog ak ijeso pa. Saan? Dito'y ka na maturog. Ha? Oh my God, Roldan. Roldan, Inarakop nak. maturog tan dito ka, ma'am. Oh my God. No kastama ng tiryang. Talaga gayam nga agkalaysa ni Dina nga anak mo. Wan, Duray. Agkalay satan. Aya. Ala. Kat kukuamin to ti may sa ababoy. Ay, una. Pagyamadan biday ta. Kat si Kangay, kaano umot nga agkalay sa ni Shirley.
Awan pa'y matibag-bagana. Nga ngay ti amo tayo nga amang sumarunon tumatan ka ni Dina nga anak mo. Saan adakas Nagsaya at kat kumantap no maadaan tan iti apo. May sapay abulan ti urayan ta. Sakbay ti kalay sata, Roldan. Wen, taurayan tatay kabsat ko nga gapoy di Spain. Apag iso. Agbakasyon. Iso ako na nayuray takan ko na ti kalay sata. Tapno may matangan namat. Sige. Agsakit ka no tinakom na, no agkalay sa kadyak yuray kan ko na. Buwan nasaysayat mo't laang no may matangan na. Naragrag sakto pa'y ati kalay sata, no kompleto tayo amin. Positive ti pregnancy test mo, Shirley. Ha? Doktora? Eresitaan ka iti vitamina para itim imatam kan para matankan ka. Ha? Uwan, doktora. Ito no maya bulan, agsubli ka diti klinik. Ta-check upan ka manan. Uwan, doktora. O sige, mabit lang. Eresitaan ka iti vitamina. Anya? Masikog ka. Kat ni Roldan ti ama. Uwan, nana. Kasano nga napasamak na ita? Kasano nga rod itan? Anya ti aramidan tayo. Ing kayo ko makasarita daan ti teriyang nanang. Tasaan ko maani di na ti kalay sa ni Roldan. No di kat siya. Gaputa masikog akon. Sana mabalin. Sana mabalin na ito eh. Jackie tulog. Pudno ka di asik ti amati sikog ni Shirley, Roldan. Roldan, Nana. masikugan ni Shirley. Iso arumbang nga iso ti kalaysam. Tata. Saan? Jackie tulog! Matuloy ti kalay sa Roldan. Siyang ti kalay Sam! Himay kami dito'y balayo, Roldan. Tagsasarita tayo kadagiti dadakkel mo. Tata. Anya ka diti parikaw kamsat. Masikog to'y anak me. Kat ni Roldan ti amana. Ha? Kapulon. Umay kami makisarita kada kayo. Arumbangan ni Shirley ti ikalay sa ni Roldan. Gapot ang masikugan. Unay kan ayaroldan. Anya da ito'y ngay aramid mo. Ala, ikalay sam ni Shirley. Song batam ti inaramid mo kun kwa na. Nung tidakas na, numasikugmutan ni Dina. Saan, tatang? Nukasta na raod. Ni Shirley, ti ikalay sam. Roldan, amok ani di na tay ayatam. Nga magyaman naklat tatasyak ti kalay Sam. Tinakdaram tinapasamak kadata. Anya nga rod ngay. Pinampanunod ko ti pas ngay mo to. Kat impagpagapukan ko na ti panangikalaysakan ka. Agyaman ak. Kat ipakitam ko makanyak. Asaan ka nagbidot anang ikalaysakan ka. Wan Roldan. Aramidak ti amin tapno naragsak ka. Adda maangay aramrambak ije balay da kasinsin ko adunata dita kabangibang a barangay, Shirley. Hintay to ko ba? Kababain no da tayo laang ti awan to ijay. Wan nanang. Dangata di na. Mapanda nga tamat. Sigurado ang mapanda tarumbag laang mat nga dada. Agbalik bayan nga bintay may sa akabsat may. Tay buridak may. Agbalik bayan da amin asa nga pamilya. Kat mangangay da itiramrambak para kada tayo amin. Sige nanang. Dumaray tayon tungarot. Ni di na lang ti awan dito eh. Di na kano kaya ti dumaray. Talaga agimuran kanya, Roldan. Bayamlatan Anya nga rod ngay. Nasaktan ba't iti gusto Roldan. Mawatam latan ni Dina. Kaputa oray si kasiguro ti adda iti kasasad na ita. Talaga agumura ka na. Masaktan ka na. Wan. Amok dek na. Iso ako yugan lang to.
Tainta makisarita kan kuan. Agkidawak iti pamakawan na. Alaw ba kayo? Tapos sumangutan dito lamisaan. Sumangutan! Ala, umay kan Roldan. Sumangot tamatan iti lamisaan. Saan nyo na panunutin pwede tawanan? Awan kanya akong dayta. Agyamanak no napakawan na kamin insan. Nangro na kanya. Saan nyo na panunutin pwede dayta? Nasayat nga ron no kasta. Ura siya. Pakawan anak mat, di na. Napakawan kayo. Oh, Roldan. Si kamat gayam di masabat ko. Papanam, di na. Adala ang gatang dito'y ili. Umay ka, intag merienda. O sige, mapanta. Okay, mapantay ti sigod na papapanantay di. Ije ti pagmeriendahan ta. Anya da ito atik ti karo pa mi. Nakita na kano da di na kan Roldan iti may sangis na house ije ini. Agsarsarita da kano. Kat nagmayat kano ti iisuman da adwa. Oh, anya ti kayat asawan da ito eh. Di kagatap iti sabali, Shirley. Iti panagsarsarita mi kanidina iti may sangay snack house. Binagbagaak. Impakaawat ko hosto. Arumbang asikati kalaysak. Gaputa kasapulan na ti ipas ngay munto. Kasapulan na ti may sang ama. Roldan, Nagsangsangit. Ngam ko na ngay karigatan na alipatan ti amin. aklo na ka nagpitutak. Tainagaw ka kankwana. Ngam nagpakawanak kankwana. Kat napakawanak mat. Nupay kasta. Maawatak lata no apay alikliklikan na ko ni Dina. Saan pa'y anagbaaw tigura na kanya. Si kalata ko man tagpakumbaba, Shirley. One Roldan. Agpakumbaba ang latan. Ha? Niinsan din na ti masabat ko. Ha? Nagsubli. Kat magnan iti bangir adalan. Kamakamag. Dina! Mabit lang! Saan ka kaya takasarita? Isa din na kasarsarita! Kagurgura ka! Mabit lang, Dina! Pimanawan. Kunak no napakawanak. Ngam kagurgura nak matlata. Aging gaita, Mr. Lonely, kagurgura naklata ni Dina. Saan kon akasarsarita, tadinak met kayat akasarita, ngem kanayon amalaglagip ko. Tama di met nga minakitaan, ada kami nga kasinsin ket aging ginura. Alakastan, ket agyamanak iting kay panangidrama iti surat ko. Tuy pagayam mo, Shirley. Agyamanak matiting ka panagsurat, pagayam a Shirley. Managimulay ti sakit tinagam ni Dina akasinsin mo. Ngem basol mo matlaeng no apay. No pay kasta, pagitaam lata iti nasaya at ni Dina. Tadumteng tumatlat ti gundaway, ngagsubli ti sigod alangin-langin nyo, ngagkasinsin. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam a Shirley ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Agyaman kami ting kay panang tarabay, nimbag na oras kada kayo amin.